Марыя, вось гэтага марафон 2026 пад слоганам «У любові перамагаем». The Lord Jesus, who invites us to the altar of the Word and to the Eucharist, now calls us to conversion. Let us therefore acknowledge that we are sinners and with hope invoke the mercy of God. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly Розпочався sinned чин in my покаяння. thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Let us pray. Grant us, O Lord, that the зараз events молитву of дня this world коллекту. may unfold according to your designs of peace and for our good, and that your church may rejoice in serving you with dedication and serenity. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. And our first Lectura de la reading. primera carta del apóstol San Pedro. Our first reading is Перше from the first читання. letter of St. Ya se Peter. acerca el fin de Першого todas las листа Dear brothers святого and sisters, Петра. the end of all things is at hand. para poder orar. Therefore, Будьте keep добрими sane and розпорядчиками sober for your разностайної prayers. ласки Божої. Unos a los Above all, hold unfailing your love for one another, since love covers a multitude of sins. Умілований, Practice наближається конець hospitality усього. Тому ungrudgingly будьте to one розважливі another. і тверезі, щоб могли As молитися. each has received a Перш за gift, все, employ майте it for one щиру another любов один as до good одного, stewards of тому God's що любов very закриває grace. множство грехов. Whoever speaks as one Будьте who гостинні utters один до oracles of одного God. без нарекання. Whoever Як добрі renders розпорядчики service разностайної as one ласки who Божої, renders it by служите the один strength одному which тим God дарам, supplies, які in кожен з order вас that in отримав. everything God may be Коли хто glorified промовляє, through нехай Jesus промовляє, Christ. як Слово Боже. Коли To хто him служить, belongs нехай glory служить, and дякуючи dominion моці, forever яку and наділив ever. Його Amen. Бог. Каба всім прославився Бог Beloved, през Єсуса do not be Христа, surprised at якому the слава і fiery панування ordeal на which віки comes вічні. upon you to prove Амен. you, Милованные, something не strange дивитеся would огню, happen яке to you, палає у вас для випробування rejoice нашого, in ніби so здарилося far з as вами you нечто share дивне. Christ's sufferings, Але покольки ви приймаєте that you уділ у may муках also Христових, rejoice радуйтеся, and be glad кабі у час when об'явлення His glory слави is Його ви revealed. устешились і узрадувались. palabra de Dios. Це The Слово word Божие. of the Lord. Thanks be to God. El Señor viene a gobernar la tierra. Респонсорийний псалм. The Lord Пан comes to приходить judge the судить earth. землю. El Señor Say among the nations, Кажіть між the племенами, Lord reigns. Пан володарить. Yea, the І Он world is всю світ established, умацевав, it каб не shall never be похиснувся. moved. І Он He буде will судить judge the народи peoples with справедливо. equity. The Lord Пан comes to приходить judge the судить earth. землю. Let the heavens be glad Нехай and let радуються the earth небеса і rejoice. веселиться земля. Let the sea roar and Нехай all that шумить fills море і it. все, що його Let the наповняє. field exult and everything in it. Then Нехай shall all the утешится trees поле of і the все, wood що на sing їм. for Нехай joy. ускликають стади всі The дерева Lord лясні. comes to judge the earth. Пан приходить судить землю. Before the Lord, for he comes, Перед for he comes обличчям to Пана, judge який the earth. приходить, He який will приходить judge the судить world with землю. righteousness І Он буде судить and світ the peoples справедливо, with his truth. а народи The поводле своєї Lord comes правди. to judge the earth. Пан приходить судить землю.
El Señor esté con ustedes. The Lord be with you, and with your spirit. From the Gospel according to Mark. Читання Святого Євангелія Glory to поводле you, Марка. Lord. Калі натоўп склікаў да Езуса, ён увайшоў у Єрусалим, у святыню, Jesus entered агледзеў Jerusalem усё і адышоў and з went to the 20 temple. Бетанію, And таму when што he had было looked ўжо around at позна. everything, as it was Назаўтра, already калі яны late, выйшлі з Бетаніі, he ён went out to згаладаў. Bethany with the Бачыўшы 12. здалёк смакоўніцу, пакрытую On the лісцем, following day, падышоў, when they came спадзяючыся from знайсці Bethany, he што-небудзь was на hungry. ёй. Але падышоўшы да And seeing яе, in the не знайшоў distance a fig нічога, tree and апроч leaf, лісця, бо he яшчэ не went to see настала if he could пара на find смоквы. anything on it. Тады Езус сказаў When ёй: he came to «Няхай it, ніхто he ніколі found не nothing есць but цябе leaves, плоду». І for ягоныя it was вучні not the чулі season гэта. for figs. Калі прыйшлі ў And he Єрусалим, said to it, Езус увайшоў у святыню і пачаў выганяць тых, хто гандляваў і купляў у святыні. And his disciples Ён heard it. папераварочваў сталы мянялаў і лаўкі гандляраў галубамі і не дазваляў нікому праносіць праз святыню хоць нейкую прыладу. Потым вучыў іх, кажучы: «Хіба не напісана, дом мой называецца домам малітвы для ўсіх народаў, а вы зрабілі яго пячорай злачынцаў». Пачулі гэта кніжнікі і першасвятары і шукалі магчымасці, як бы загубіць яго, бо яны баяліся яго, таму што ўвесь народ дзівіўся вучэнню ягонаму. Калі настаў вечар, яны выходзілі з горада. А калі раніцай вярталіся, убачылі, што смакоўніца высохла аж да кораня. Тады Пётр успомніў і сказаў яму: «Настаўнік, паглядзі, смакоўніца, якую ты пракляў, высохла». Езус сказаў ім у адказ: «Маеце веру ў Бога. Сапраўды кажу вам, калі хто скажа гары: падыміся і кінься ў мора, і не засумняваецца ў сэрцы сваім, але паверыць, што збудзецца сказанае, то будзе яму. Таму кажу вам, верце, што атрымаеце ўсё, чаго просіце ў малітве, і станецца вам. І калі стаіце на малітве, даруйце, калі што маеце супраць каго, каб і Отец ваш, які ў нябёсах, дараваў вам правіны вашыя». Гэта слова Пана. That what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you receive it, and you will. Whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father, who is in heaven, may forgive you your trespasses. Palabra del Señor. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. And His Eminence Cardinal Daniel Sturla is making his way to the pulpit now to preach his homily. Яго эміненцыя, кардынал Стурла, зараз будзе казаць казанне, прамаўляць гамілію. So I have a few thoughts here from our priest director, Father Peter George Flynn. Every tree is a sign of God's providence. We trust that God has provided every potential within the tree, that it may bud and blossom anew in spring, and bring forth leaves and then fruit. God has stocked the tree with the capacity to renew itself from within each year for many, many years. Мы верым, што Бог даў дрэвам усё неабходнае, снабдзіў іх дастатковай сілай, каб даваць плады і аднаўляцца кожную вясну пасля доўгіх зім. Также мы верым, што Бог снабдзіў усё жывое ў свеце, каб квітнець і даваць плён. І таксама важна, што дрэвы разам, як і ўся жывёла жаночага і мужчынскага полу, павінны супрацоўнічаць у гэтым працэсе стварэння. І яны паасобку не могуць рабіць гэта. Яны не могуць рабіць гэта без супрацоўніцтва разам. Аднак дрэвы не могуць множыцца, не могуць прынасіць плён нам усяму гэтаму свету, напрыклад, без восаў ці без пчолаў.
Дзякуючы гэтым насякомым, якіх можна не кожны любіць, мы можам насалоджвацца салодкімі пладамі гэтых дрэў. Гэта фантастычна і неверагодна, як тонка і файна ўсё уладкавана ў гэтым свеце, што кожная жывая істота дапамагае стварэнню чагосьці новага і цудоўнага. When our Lord sent his disciples out to preach, he sent them out 2 by 2. If a priest in a clerical shirt or a religious in a habit, Калі Пан Бог наш, Езус адпраўляў вучняў прапаведаваць Евангелие, ён заўсёды адпраўляў іх падвое. people don't tend to bother someone when they are on their own. If clergy Бо or religious маем такую were to walk together in тэндэнцыю, a big group, што людзі, калі яны паасобку па адным, не надта можа і клапоцяцца заўсёды пра сябе, пра сваё духоўнае жыццё, пра чысцасць сваіх учынкаў. Менавіта таму Бог дасылаў сваіх вучняў падвое прапаведаваць добрую навіну. Walk together 2 by 2. They tend to attract people. People feel that they can approach pairs of religious, join in their conversation. Таму вучні хадзілі падвое, і людзі сцякаліся да іх. Людзі бачылі, што яны могуць падысці і навучыцца новаму у вучняў апостолаў Хрыста. Такім было гэтае плённае служэнне. That our Lord sent the disciples out 2 by 2 because it gives the disciples a chance not only to exercise love of God, but also exercise their love of neighbor. Таксама мае такая думка, што Езус дасылаў сваіх вучняў падвое не толькі дзеля таго, каб распаўсюджваць добрую навіну, каб распаўсюджваць хрысціянства і вучэнне Хрыстова і практыкаваць сваю любоў да Бога, але і для таго, каб практыкаваць сваю любоў адно да аднаго, менавіта ў гэтым супрацоўніцтве. As we see in Isaiah and the Apocalypse, as the 2 seraphim call out to each other, Holy, 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 Lord God Sabaoth. And likewise, fig trees can only be fruitful in pairs. Як мы бачимо в Апокаліпсисі, анёли, серафімы разом удвоїх таксама па парах ускликаюць да Бога. Так і дрэвы смакоўніцы і ўсё жывое ў свеце можа быць плённым і прыносіць плады ўсім нам толькі як менш удвоіх, разам у супрацоўніцтве. She has not brought forth her blooms to the wasp. She has not paired herself with a male tree. She has stayed on her own. And since she was pleased to not be bothered, she has been bothered by no one. And this spectacle bothered the most gentle and loving man to walk this earth. She has not been generous with her love, and she has not borne fruit. Сэнс гэтай прыпавесці пра смакоўніцу у тым, што яна была адна, яна не хацела непакоіцца тым, каб даваць камусьці плён, яна не хацела непакоіцца тым, каб... Вядома, што гэта ўсё метафора, гэта ўсё гіпербола такая. І гэтая смакоўніца, самотнае дрэва, не хацела нікому служыць, так бы кажучы. І вось паўз яе праходзіць самы міласэрны чалавек у свеце, самы міласэрны Бог. He has provided us with the sacraments of the church and the sacrament Такім чынам нас гэта прыпавесць вучыць не таму, што нас чакае пакаранне за тое, што мы, можа быць, чагосьці не можам, але вучыць нас таму, каб мы заўсёды імкнуліся у плёне супрацоўнічаць з іншымі. Таксама можна параўнаць і касцёл з дрэвам, які дае нам як плады свае таямніцы, сакраменты, забяспечвае нашу сувязь з Богам у тым ліку. They wondered if he would cause that tree to shrivel and crumble, like he had done with the fig tree. But the cross was the tree which bore the greatest fruit. Крыж, нагадаю, таксама быў дрэвам, якое прынесла найвялікшы плод усяму чалавецтву. Гэта ахвяра Езуса, якая выкупіла нас усіх, збавіла нас усіх. And His Eminence Cardinal Sturla is continuing his homily. Кардынал працягвае сваю гамілію
Уже, на жаль, ми не маємо перекладу з іспанської на англійську, тому можемо тільки здогадуватися, але чую, що він явно дякує усім присутнім з супольності Радує Марія, протягує свою думку про те, що ми усі разом, тільки усі разом, а не поособку, можемо приносити плен. Каб не бути, як та смаковниця з приповісті. Hoy el padre Pablo Coimbra, que es el director, el señor Juan Carlos, que es el presidente. Pero a todos los que Кардинал han притягує подяки усім присутнім, мінити там директорам і співпрацівникам Радіо Марія, називаючи їх уже поіменно. While His Eminence finishes his homily, I can tell you a few facts about the Catholic Church in Uruguay. So, in 2014, Catholics made up a minority of Uruguay's population at 38%, second to the unaffiliated group, which came in at 41%. Кардинал оповідає, що у 2014 році secular state католицька супольність в Уругваї складала меншість. According to the Constitution of 1917. Так само, як це було зв'язано із законодавством в Україні, якое там не завжди дозволяло свободу віровизнання, але дякуючи добрій супольності і Божій допомозі, маємо зараз добру супольність католиків в Уругваї, так само місцева Радіо Марія, звісно. Jesús, nuestro Señor resucitado, I believe in God, the Father, the Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand God the Father the Almighty, from hence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, Зараз communion іде of saints, the визнання forgiveness віри, of sins, the апостольський символ resurrection of віри, body, and life everlasting. Amen. And our prayers of the faithful. Jesus, our risen Lord, І так само lives forever переходимо to до intercede молитви before the Father for вірників. us, and together with us. Let us therefore pray through him for the needs of the Church and the world, saying, O Lord, hear us and have mercy. For Pope Leo XIV, that the Lord may grant him strength, Єсус wisdom, наш and воскресла joy Пан in живе his навіки, mission каб of заступатися guiding the перед Church. Отцом за нас і разом з нами. Тому будемо молитися про його за потреби Костьолу і всього світу, кажучи, Пані, вислухай нас і змілуйся. Молимося за Папу Льва XIV, каб Пан дав йому моц, мудрість і радість у його місії керування Костьолом. Тебе просим, выслухай нас, Пани. Молимся за весь Костел, каб он был у свете свідком единства, надеи и верной любови до Евангелия. Тебе просим, выслухай нас, Пани. Молимся за консекрованное життя, каб покликаны до его жили своим покликанием за данностью и протягивали быть светлом для свету. Тебе просим, выслухай нас, Пани. Молимся за все человечество, каб керуемое Духом Єсуса Христа, справедливостью и миром, яно узрастало у братерстве и повазе до життя. Тебе просим, выслухай нас, Пані. Молимся за хворих і усіх, хто терпить тілом або духом, каб яны знаходили сутешення і моцу любові Христа. Тебе просим, выслухай нас, Пані. Молимся за ўсіх слухачоў, валанцёраў, дабрадзеяў, супрацоўнікаў Радіо Марія ва ўсім свеце, каб Пан праз заступніцтва Маці Божай благаславіў іх і дапамог ім заўсёды шукаць валадарства Божага і яго праўды, умацоўваючы гэтую справу евангелізацыі і ўсіх, хто шчодра яе падтрымлівае. Тебе просім, выслухай нас, Пані. O Lord, hear us and have mercy. Father, Ойчо, выслухай гэтай малітвы Твайго народа, сабранага сёння перад Табою, а таксама ўсё тое, што ёсць у нашых сэрцах і вядома Табе аднаму. Напоўні нас сваёй ласкай і сваім благословеннем праз Христа, Пана нашага. Амен. Amen.
Распачынаецца прыгожы спеў на прыгатаванне найсвячэйшых дароў і пасля распачнецца літургія Еўхарыстыі. If you're just joining us, we're streaming a Holy Mass from the Cathedral of Montevideo in Uruguay in celebration of the closing of the world's Mariathon, united with all the Radio Marias in the world. Now, we have moved from the offertory into the liturgy of the Eucharist. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, Розпочалася for Євхаристична our good літургія. and the good of all His holy church. Our God, you gave us what we are to offer you, and you regard this offering as a sign of our devotion to you. We confidently ask that we may obtain the eternal gifts, since you grant us the very source of all merit. Through Jesus Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. You formed man in your own image and entrusted the whole world to his care, so that in serving you alone, the Creator, he might have dominion over all creatures. And when, through disobedience, he had lost your friendship, you did not abandon him to the domain of death, for you came in mercy to the aid of all, so that those who seek might find you. And so with the angels and all the saints, we declare your glory, as with one voice we acclaim.
Зараз співається гімн «Святий, святий, святий». Santo eres en verdad. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Розпочинається Son, our друга Lord Jesus євхаристична Christ, молитва. by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, so that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la In a cena, similar way, when supper was ended, he took the chalice, giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. de los pecados. Hagan esto en Do this in memory of me." The mystery of faith. Este es el sacramento de nuestra fe. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. El Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora, Therefore, O Lord, we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos
May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant, our Pope Leo XIV, me, your unworthy servant, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world, to our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life. Give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through which you bestow on the world all that is good. Through him, and with him, and in him. O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu Santo, decimos como el mismo The Saviour's command, informed by divine И teaching, we dare переходим to до say, обряду коммунии. Our Father, who art in heaven, Молимся, Отче hallowed наш. be thy name. Thy kingdom come. Thy Отче will наш, be который done есть в on небе, earth святися as it имя is in Твое, heaven. приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у Give небе, us так и на this day земле. our daily bread, Хлеба and нашего forgive us our штоденного дай нам trespasses, сегодня, и as отпусти we нам провины forgive наши, those who яко мы trespass отпускаем against us. виноватым нашим. And И lead не us уводь not нас в into спокусу, temptation, а but избав deliver us нас from от злого. evil. y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Deliver us, vivamos Lord, we siempre pray, from libres every de evil, pecado, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy mientras we may be esperamos la always free from gloriosa sin venida and safe from de all nuestro distress as we Salvador await the Jesucristo. blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Señor Jesucristo, que dijiste, Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," no tengas en cuenta look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen. La paz del The Señor peace of the Lord be with you always, and with your spirit. Передаем Let us знак offer супокою. each other a sign of peace. And the congregation and everyone shaking hands. Full church in the Cathedral of Montevideo. They're singing now the Lamb of God. Перейшли до śpiewu Баранок Божий.
Este es el Cordero de Dios. que Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Hermanos, acerquémonos con fe al banquete del Señor. Brothers and sisters, Que subió a los let us draw cielos, near with faith to the banquet of the Lord. entre nosotros, He who ascended into heaven is now present among us and offers us his glorious body as food for eternal life. invitados a la cena. Blessed are those invited to the supper of the Lord. Let us sing. We're just heading to Holy Communion now. And the beautiful music that's accompanied this Mass should be beginning. Покуль працягваецца абрад камуніі, слухаем прыгожыя спевы на іспанскай. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the Blessed Sacrament. I love you above all things and I long for you in my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though you were already there, I embrace you and unite myself entirely to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
desde que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente no saber de ti. Acuérdate cada día de agradecer por esta luz. Acuérdate cada día de agradecer por el aire, por los sonidos y la lluvia y el rocío. Acuérdate de agradecer. Acuérdate de tu familia y al compartir un nuevo pan, agradezcan estar reunidos y por amarse aún más, y por su hogar y cada gesto compartido. Acuérdense de agradecer. Acuérdate de tus amigos y de aquel que no quieres. Acuérdate del conocido y de los que no conoces. Aunque no te den una mano, una palabra, acuérdate de agradecer. Ahora unamos nuestras manos y una vez más agradecer. El que ilumina nuestras vidas y nos ha dado de comer, de ver las flores y los pájaros cantando y de aprender a agradecer. Y de aprender a agradecer.
Let us pray. Скончилася святая комунія. Satisfied by the food of salvation, we Переходимо до ask you, після-комунійної Father of молитви. mercy, that through the sacrament which we receive on earth, you may make us sharers in eternal life. Through Christ our Lord. Amen. And now we have a message of thanksgiving from І Radio Maria, падзякі. Гэта Uruguay's будзе president, пасланне нашага Juan прэзідэнта Carlos Хуана Martinez. Карлоса Мартінеса. Дорогі брати, присутні тут, і слухачі у Христі Єзусі. Ад ім'я Радіо Марія Уругвай ми хочемо подякувати усім нашим слухачам, які день за днем слухають Радіо Марія на 5 континентах, з кожного кутка землі. Ми так само дякуємо дорогим керівникам сусвітної сім'ї Радіо Марія, головного сусвітного органу нашого радіо, особливо нашому президенту Вітторію Вікарді. Ми вдячні за вибір Уругваю як країни-господаря сусвітної імші Маріафона 2026. Так само хочемо виказати нашу подяку владам католицького костьола в Уругваї, особливо нашому кардиналу Даніелю Стурла за його постійну відкритість і за те, що він зробив катедру Монтевідео доступною для проведення цієї урочистості. Передусім, ми жадаємо знести хвалу Богу за гэтую величную справу, якою керує наша маці і наша правадырка, найсвятейшая Дева Мария. З усёй сілай наших серцаў мы сцвярджаем, што як слугі маем толькі адну мэту — пераводзіць душы да Езуса Хрыста. Няхай Ён дасць нам ласку няспыннага навяртання, каб мы з кожным днём станавіліся ўсё больш вернымі Яго любові. І няхай мы, з дапамогай Святога Духа, атрымаем неабходную мудрасць, каб зразумець, што мы былі створаныя Богом і для Бога. Богу Айцу уся хвала. Amen. And may we, with the help of the Holy Spirit, receive the wisdom necessary to understand that we were created by God and for God. To God, the Father, be all glory. Amen. El Señor esté con ustedes. Пераходзім да абраду заканчэння імшы, да благаславленнем і рассылання вернікаў. May His face shine upon you and grant you His mercy. Amen. May He turn His gaze upon you and grant you His peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down І on нехай you and благословення remain всемогутного forever. Бога, Отця і Amen. Сина, і Святого Духа зійде на вас і зостанеться з вами назавсёди. Амен. Regina Cheli. Y San Felipe y Santiago, ponemos también toda la tarea de Radio María en sus manos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ag lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis
Пад прыгожы спеў Рэджына Цэлі, працэсія святароў і біскуп пакідаюць алтар, і нам застаецца толькі Go in падзяка peace. і заключнае Thanks слово. be to God. Hemos celebrado la Santa We have Eucaristía. celebrated the closing mass of the Мы Mariathon адсвяткавалі заключную святую 2026. імшу Марыяфону The Lord sends us 2026. forth as His Пан пасылае witnesses, нас як proclaim сваіх the сведкаў good вяшчаць news добрую to the навіну ends аж да of ўсіх the краёў earth. зямлі. May we, Няхай мы, strengthened умацаваны by this гэтай Eucharist Еўхарыстыі эмоцыі and by Духу the power Святога, of the Spirit, з радасцю live out будзем this mission пражываць with гэтую joy, місію, гэтае especially заданне, within асабліва our Radio у Maria нашай сям'і family. Радыё Марыя. de Radio María. And we go to our final hymn now. Just want to say a big thank you to everyone for tuning in І to спеў на our заканчэнні Holy імшы. Mass coming from the Запрашаем Cathedral даслухаць і of дзякую усім, Montevideo хто in быў з намі. Uruguay to close the World Mariathon. It's been a pleasure to be with you on behalf of Radio Maria Ireland. This is Rebecca saying goodbye. And in 3 weeks' time, Radio Maria England will be providing the translation to a rosary coming from the Blue Cross in Medjugorje. Thanks for being with us, and God bless. grande que